jalan-jalan ke mall yuk. Now it's time to tidy up, tidy up, tidy up. Now it's time to tidy up, put your things away. Now it's time to tidy up, tidy up, tidy up. Now it's time to tidy up, put your things away. Sangat bagus. Ayo kita. Bisa apa? Gimana ini? Capek aku keluar. Kita telepon Golek ya. Halo Golek, ini Emma capek, tolong Golek, Emma udah telepon. A few minutes later. Kok Goleknya nggak datang-datang? Di cancel. Di cancel. Kita harus gimana nih, Emma? Pakai apa ke sana? Ayo jalan aja ya, Empok. Ayo. Oh, tidak. Baiklah. Empo nggak kuat, Emma. Empo capek. Empo nggak kuat jalan lagi, Emma. Kita telepon mama aja ya. Iya, boleh, Emma. Ayo, Empok, kita balik. Halo Mama, Emma dan Empok mau ke mall. Boleh bergabung nggak? Emma mau ke mall, Mama. Lain kali ya, Emma. Mama promise ya. Ya udah, Mama mau kerja dulu ya, Emma. Bye bye.